atai le lau alofa a lau te inga ia I mātou le vai tau au mātou ia I le nei laro la. Paftai le atua lau pure au I mea uma. O a mea mātou te vai le vivesi ma le pure au pea lau a fio I mea uma. E tau nuu fo I mea uma wa uma na e fo fo ina. Soa soani mai e mātou maure fi le mua lau nganga pa ia. Ia au aini o mātou pole vale. Ia whapea ona wha au aula mātou au nanga ia. Oe mari loa le lei. Olo o tai pea mai lau fio I mea uma lava I le nei laro la. Ia vi ia lau fio le nei tai au. Mātou whalongolongo lau fio ngā pa ia. Soa soani mai. Ia whamanuia mai. Awa o mai a I mātou. Ia mātou whaia e tusa marofi ngālo. Mātou iei fo I le nei tai au. Ia e tofua I mātou male. Mea oro mātou malanga ai. Tālo ai ia. Mātou iaia. Iei roa au I lunga ia I mātou uma. Whamawhanawhana. Soani. Whamanuia. Whalava ia. Mana onga ia I mātou le tua. Tālo na ngā ruenga roa nganga pa ia. Whawhiroa I mātou uma te tōtasi tukai. Mare whai ngā malanga o roa mātou iei te tōtasi. Ia vi ia oe le nei tai au I rusu a whai Yesu. Amene. Rau tusi le. A te io na mata upo e 5. Upo e whasu ma le toru. Ngata le whai upo e. Whasu ma le valu. Ua tau whalongo na whai mai I e alo whātu I le lua te tua oi. Ia ino I le ua ita mai a te oe. A o te whai atu au ia te outou. Pe oto waloro whātu I e ua ita mai a te outou. Pe oto whamanu I atu I e ua whetu mai a te outou. Pe oto wangalere I atu I e ua ino mai a te outou. Pe oto te talo fo I mo e ua tua I fua mai, ma whaasawa mai a te outou. Ina ia whaia outou mātali I olo o tau tamā o I le langi. O le na te whaoso I lona la I e wami o le anga a toma e wami o le lei. Wa ia wha to foi. Wa ia wha to foi. Le ua I e wami o tonu a toma e wami o le tonu. A waafa I tau te alolo whātu I e wa alolo whamai a te outou. Te a ea se tau I tau te mauai. E le whaia ea e le au te lona o le alawa mea. Pe a whai tau te whapitolo o tau whaarofani o tau uso. Te a se te me siri o tau whaia. E le whapea ea una whaia le au te lona. O le nei. E ato toa ona le lei o la o tau amio. E pei o lo o tau tamā o I le langi. Ato toa ona lei o ia. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.
For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Hallelujah. O tatou iei pēr tatou mataupu. O le alofa. Isi nungaro a ope a papeo i sina o ngāo le nei mataupu ke sela kua ia so uma. Ta uma ilunga. Ale ai a o ke pepero hoi le. Amene. Wai lea se mea e lo sila le tu e mea uma. O tatou whalongo e le awa. Tangata e maise le kale sia le tu le larolangi atua pe o le pese le lua pese nei. Ato e fio wa vave na fio mai Yesu, wa vave na fio mai Yesu. O telefoio o upu fa perfetanga o i fai toa le fio mai o Keriso. Ia leo se mea le anga e leo se mea le lei. But I wonder, o wa sa uni le kale sia le fio mai o Keriso. Pela na ta ua i tele na mata upu pelo mata upu lea. A wa e manino a le mata upu lea. A le ia te oe le alofo le tu e le iso wa manoa. Simple as that. If God's love is not in you, you will miss everything. Amene. Ta tatou tala noa e tu sai ma le tala Yesu. Pe susunu lo tino pe ave uma mea ye matetiva. Ale aise alofa le tua ia te oe. You'll miss the boat. Mai le aise wa ngā. Aya. Petalenga na Yesu Keriso. Pa mea uma ia la tatou te whaia. Pe mai pe te latu e whakongu le foi le la au e sikia ma li ai le sami, whatutua whapena po o awa venga i te whaia. Ale aile alofa o le atua. Nothing. So the ultimate o mea uma o lau whataringa pasi le whatari ai. O le alofa o le atua i rau rotu. Malo o langa. Amene. Ua wauia ua i me whapea no whapea leo. O kokere leo whakaripasi. Awane leo walauina leo tātou e whataritari le fio mai o Yesu. O le walauina o tātou le whausia ino le malo le atua le lalulangi nei. Amene. E currency ele misi oe pe a fio mai Yesu o e ngalue pea. Amen. So o aonga ne e tauona o na tele i ai lau teimi. O le atonu a le fina ngalo le tua. Le almele sa ili mai le tua e lana e kalesia. Sila le mea o te tali tonu le ai se whaelonga fesili. Le ai se whaelonga fesili. O le alofa o le tua. Ene? O le, au tato iei pe ilunga o le, tato mata upu le whaurutala le foi le, pe au le aso nei, the kingdom love or the agape love of God makes the difference. Ta whai atu lau tala na vai aso taluai. Whapea le ai se senga, o le alofa o le tua ma le alofa o le tangata, ma isi alofa, i lou mana maanga ma lou ma fau. Lona winga, o le matuale atoa o lou mana malama il fau la tanga le tua e ala ia Yesu Keriso. Pe fetu lau tala lea,
Afapea eleaise esesenga, if there is no difference to you, the agape love of God and the filial love of man, they are the same to you, then your understanding of salvation is very, very limited. Hallelujah. I say, why? Because the agape love of God draws a massive difference to the love of man. E matua te lele se senga o le alofa o le atua, ma le alofa o le tangata. Amene. Mai Yesu mata upu sa tatou talanoa i la 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑. O te le sau e mai se file mu. No sau e mai le pelu. O le pelu le fionga le atua. O le fionga le atua. O polo inga le atua. O commandments le atua. O le pelu na le fionga le atua. Fe mai la ia leo le tala Yesu Keriso. I'm gonna set. O le la ufatulanga ina. E ino ai le foi ia ainga. Uso matua whawhine o in laws to one another. I tu tonu ainga. Ele la tangata e whauinga. Ia la tau lava. Mara maanga whai upulea. Ma Yesu. O le au sau e mai le fionga le tua. E ta lepe ai the worldly system of relationships. Amene. O fas fai upuana mta upu se furu. Pa mai e avelo a inga mai e ino ia te oe. Ma ista ia te oe. Hallelujah. A e nofo rama fua ia polo inga polo fionga ia le tua. Oka se makaukia. E matautia. Aisea. Langari o i mata leo. Ole, o tu manga fa SAMOA inga. Amen. O ainga. Lala le winga o tala Yesu e tu sai, ma le o mata leo tangata SAMOA lea e tatou te osi ai ma fau ai o tatou ainga. Fionga le tua. O le whauinga tonu o le whaitau le po le saunoanga le Yesu Keriso. No sau e o mai le fionga le tua po le upo le tua po le tulafono le tua. Ina ia whapeo na ta lepe ina ai a inga e leo whausia e tusa ai ma le fionga le tua. Amen. Lei le lui tau. Le lui tau. Wa le la tatou tamwhaine vai. O whea me o tū maanga ia tatou te whaia e le tusa ma le fionga le tua. A whea me o mea tatou te whaia e tusa ma le fionga le tua. Amen. Fere me siri le tua pe siri lau whanau iawe. Me uma ia e auna e mana tunatu ia i tusa ma fionga. O me matau tia ia te au rātou ia. Ona e leo se profeta, e leo se apostolo le tu sia me lea. O a fionga na pa mai fofonga o le tua. Yesu Keriso. That's why it's serious. It's crucial. Hallelujah. A fionga ia le tua soifua. I te whalongo le angana i le lalolangi nei. Tatou te ola mo tatou whanau, ia manuia tatou whanau, ia solo le leia tatou whanau, e oki loa ka whirisa o ngoa ka mai ki mea umanga e afuai. A le angana te tauna e ngalue ei, oe tangata taritonu, oe tangata o le kalesia Yesu. E te ngalue malosi tu tono lo a inga me o le fionga le tua, mo le pule le tua, amene, a uma oe, e ma whaia le tua o na wa aila whanau.
Ona mua me lalolangi, mua na dream, mua me te mana ai. Ai oti lo, oti. Ma fa mo olo to mai. Ai to anga ko kola fionga le tua. A ona ma tua te mai ti ele to te sai. E lava ma to toe le alofa le tua. E tai ta ia lau whanau le taunu unga. E manuia ai o le whavau. Amene. Hallelujah. So lau tala lea. O min ka ola, whangau ma ka ola i SAMOA ma ka wa ai. I rea ngana leo whataunu ina. I to tonu lawalo tātou atunu. Ina i mātua sa wapeo na afu le lea. E eli le aulo a wala tau whanau. Na mali liu roa to ina mātua nei. O maita ta lepe uma me uma feo iai. Wa sui uma le au mau mea. A wā. Mea le atua le ni mea stangata. Hallelujah. And you know what? The cycle will continue. Wai lava le mau mea le fa maualunga le teimini nei. E le ai se mea tu mau. Kasi ale au na te fa tu mau ina mea le lalangi nei. Na o le tua e ona mea uma. O le fa fita uli la le iai. E le kea e te maualo mea. O le tua le mea muli lava i la uachenda. God is the last. You are too busy with all things except for God Almighty. Melana te maliulua ka ape uma me uma a waile ai se mana tau fia. Hallelujah. Amen. Ese senga o le alofa o le tua. Ona o le alofa o le tua o le mea whaaleanganga. It's a supernatural love. Aolonga outworking e tino, e ilo le tino. O le alofa o le tangata, it's natural. O le natura o oe na e whanau mai ai i o mātua. E ke pa u mai la lalulangi, ke sau ma le filia, ma le eros. Hallelujah. Sau ma mea ngā. Mea ngā e pepe, ma lue o e lo ka mama lo ki ngā. You grow to have that affinity between you that's outworking of filial love. You don't have the agape love. Amen. O la filial love le tausi le iai oe va eku makua oka le mangai o se o whangau ka lo whae o le au kausia wha onga maua se ko lua lei, maua le oe o la ai, maua me uma. Parents, you have to have a vision beyond the grave for the children. If you don't, I challenge you. Tauana iai sau tō whama mau I tu atu o le tuunga mau mōrau whanau. If you are a good parent, you should have a vision beyond the grave. Hallelujah. Pea e rofa moni ai tamoiti. So today I'm going to talk about the difference. Ale ai se senga. Oka se whare kong. There has to be a difference. Hallelujah. Hallelujah. Ea, whaingofia, ke leo le se senga o pistepo ma loku lenga e loku momuai, a sao rokana. Yeah, that's a difference. Na whanau fawina noa, e te tau ana iai se senga, right? There has to be a difference since you gave your heart to the Lord. E te tau ana iai se senga, ale ai se senga. Lea nga.
le whaavae o le malo o le atua le lalorangi nei, o le alofa o le atua. Whaavae na. Foundation of God's kingdom on earth is the agape love of God. Hallelujah. The agape love of God, I feel my little Leonardo Jesu Cristo willingly die as a. There was never anyone before and after. The eyes in a favor, and that's the outworking. That's the outworking of the agape love of God. That's why in life, vai ke tonunga fa kerusiano, e fa vai le rofa tu ina atu o le atua, i le rangi le anga, ma le rangi pa ma le rangi ngangsala, ye kako uma. So that's the foundation. Ale leide fa vai, fa ingatana move le fale, is out. Aya, a mau le fa vai, fa ingatana malu e lua le fale. A flimsi le fa vai, fa le leide fa ingatana muko le fa vai, e kasias kamai makangi, ai pa Hallelujah. Hallelujah. A mausa lile alofa le tua e lo roto, ke lele avangoa, mangui ai lau whainga malanga whale anganga. Ai awai vai ma le aise alofa le tua le whawae, e whapengei. A le whapengei alunga e fluctuate. A lunga le kaul pengsingi sauraro, a lunga whapenga, pe ala le kaul pengsingi masinga uma. Amene. O le aso o le lei, o le aso makua le lava. O le whawae. Hallelujah. Fua le whawae o le mausali o le alofa o le atua. Mai lo tala Yesu. Ko whaalongo mai ia e alofa. Ilea lofa ia te oea ino. Ilea vea mawhili. Ia te oe. Isn't that the natural of this world? Elea ole ngā kula e anga langi ngei. E ke whailong ka ngaka. E ke lea lofa e ngaka uma. E ke lofa e ke piki a ngaka ke lofa e. Aia. Right? That's the nature. That's the outworking of the natural. That's the reality of the langi ngai. Au ngaka e ke mga ke lofa ai. Lesi le ai. Amen. Tala Yesu Cristo. Alewa fayatu. I'm here to say, yeah, rofa ye ika Yahweh. Aya? I don't know, we have simply vapema Yesu, but I'm here to say you have to have a different way of life. E ao ana ye se senga oi, but the natural world like your life. Aya? According to Scripture, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you. Ora. Talo me finka ko foi ai mo ingi me fai. Aya. Talo me finka ko foi ai se mai se vai aso so ma fau ai. Ko mai se masinga onga kere ki ngā lo loko. Onga kere ingo lo mafau. Ea. E sa lo kare vea ku. Onga kere. But this is the reality. O inga kongua ma. O lo tofo i le tua pe o fea o iai le alofa fa le tua. Hallelujah. Alofa fa le tua lea.
Mio leanga, pa ure leanga le larolangi uma. All the world is lost. Lei loa le larolangi leang sala mo le leanga. It was not easy. Malita la Filippi, tusi Paulo ke kalesia I Filippi. Ile matango fia le sio manga o le tua. Ai na tu ua lava. Amen. Na tu ua le mea le sio manga sa vema sa no fu tupu ai. Ma vea o ia o le tupu le lalolangi uma. But he left the glory and came down. O le onga la leo le mawhai o na e vea se wha manga longa po se alofa. Ma whau la le mea nan whai le tua. Because that's how serious it was for God. The thought to come to save the lost world. Hallelujah. Aya. Ole se senga ngao. E tauna iai. Ole se senga fonga e kaunga iai kalesia. O whawlawe ngewa I keimi ia ngā fisu iai au e kalesia lea se senga. O wale se senga o ese se pesei, o ese pesei. A se upu se ramification po le whatinonga o mea ma relationship. E le aia ma se senga. Ae. O mariu neisto ina lesa a vea mataitai o le Council of Churches ti a kono foi le loku pope. Wai fosiko inga lea mai ngau kāsiu senga. Wai vai kasiango. A makala ngowa wa sau kasiango fiu te pasta. Ta mo le emi ko inga e sau se ape arua mo ia maliwi ka ko Council of Churches. Ka wanga ka mi uma makifiko I masiko inga ka wanga ua maua. Ka kusenga haide lei ala ko ika inga. Marika la ko inga. Ke don me o ke ofo. O alu ka fal pui pui. Si lunga la ka koriko. Oh, ka kumu fal pui pui. Si lunga la we, oh, ka la we fakasa. Si lunga la alu me lunga. Si la assembly alu. Ka mai tole. E kofu mai ka le sia ma ka le uka. Ka le ka siango. Bakula ia. I suppose on le ka ke la la. Pero inga la utare fe kwa le ase se senga. Aya. E ave o la foi o ingiso ka ko ka. Huh? There's no difference. O tala le leia Yesu Kristo. O le tala le leia ele ese senga. The good news of Jesus Christ is different from the worldly news of CNN. Wa le ai se mea whikau I ai, le lalorangi rea ngai whangau mai ai, the natural world and the kingdom of God. The kingdom of God is different from the kingdom of this world. O le malo le tua ese ma le malo o le tua o le lalorangi le nei. Amene. Me tonu ana e tu sei male. Tala Yesu ho mai famel tu la fono e rofa I lo uso a ita ino I te ita iai. Wala au ele tua Israelu e ve Israelu. Out of all the nations of the world, God chose Israel to be a different nation. Amene. Pa mo mo na le tua e filifili Israelu e ese mai. Pena na avel tu la fono fenga tuaia le fenga tuaia tato fenga kuaia Israelu. Nga ave mo Israelu. Ina ia fau ai le nu le ia vel nu le o le nu e atangia ai sisi ese o le tuan fia langi malalang. Unfortunately, ele fai na tu fai. Amene. O me ana le ono fa maoni o le tua ila na fenga inga matamal fa tu to matamal Israelu. Oh, ma terminate ese Israelu lalangi ato. Ono fa maoni o le tua na fenga inga na osia ile amatanga. Amene. O le me tonu ala fio mai lo Yesu Kristo.
Pa whaavaena na ekalesia. Pa aola tangata na leanga ma bari pongi sama leanga sala. O oe mau. E whau waire ekalesia. E whau wailo na malo. E ese maire malo le lalolangi. The kingdom of God is different from the kingdom of the world. Hallelujah. Tol mena e tau ina I mawhawhau ia so uma e te ala mai lor tau ia I loa e ese mai a oe I le lalolangi atu. God saved you to be different. Hallelujah. Yeah. Ole lu tau tere na mo tatou mo fa upo faso mo fa. Te le aise me fa inga tape ava pe te farangorango mai fa mo le nganga o le tua te tai ate oi. As I said, Agape love is a spiritual outworking of God in your own heart. Hallelujah. Hallelujah. Ole musmusunga le nganga pa ia te oi. Ona e whaatino maire, e leo se mea na e whanau mai ma oe, a o mea maire atua. Mea nai mana i eima so ma liere vi inga o le atua, e maua mai I le alofa o le atua te whaatino ina, ona e le sau mea. It's not yours, it's not mine. It is God's goodness in you. Ona e whaia lea, ona vi I aire o le atua I lau muto tangata ese. E le saura ia oe, ai haruru ngā I le atua soi. Amene. That's how the operation now, Melia. So it's a supernatural love of God in you. The love of Jesus. It is a talo foi moe who spitefully use you and persecute you. I don't know Jesus you kako lengi o fili. Ko fuma kako ma fili. Lengi o fili. Lo ia ka ngaka e o rawa I lau safari le fie lau safari. E o ai I lo ulu e le fie lo ulu. E o foi lo leo e le fie lo leo. Ako pore ngā mea whakauwaa. Amene. Amene. But let's talk at what God desires of you. You are a church. You are peculiar. O le kalesia le tua. It's different. Ese maya. Me ese. Mai leo le o tala Yesu Kristo, o mea ia e whaia. Ai alofa I e ita ia, o e whamanuia I e whai ia te oe, whetu ia te oe. I e whaia me leimo o e ingo ia oe. Te talo mo e tau whaleanga ia te oe. Pamai ona vea I leo o tau ma whanau a le tua. Amazing. Ona vea I leo tau ma whanau a le tua. E ki ofa mai poro I no kusi le kalesia e konito. O e te ina le nganga o le tua. Oai. O whanau I la tau a le tua. Le ma whai. Onga e ka kalo mo sisi ingo ia oe. Pe ale ia I le nganga o le kua ia. E le ma whai onga e alofa I se siri ngai ka ia oe. Pe ale aire nganga o le tua ia oe. O le lawe mai Yesu I. Ona vele o tau mawhanau a le tua. Tusi Paulo le kalesia I kolengiko. O e sa vale e tusa ma le nganga o le tua. E ta whai la tau, ta ua I la tau, o whanau a le tua. Hallelujah. Ke lea o keimi o ke whaalongo e kusi ngā Paulo. E kuau te le au whaila unga e whakakau I mea lofa whale nganga. Ea? A lewe mai Yesu makai o se furu. E o ai mea lofa whale nganga. A le aise e lofa whale akua. E le se mea? Ea? Le se mea? E fia se lau ke mongi o e ia. Oe a le aise e lofa whale akua ia. Oe le aise. Kua le aise mea? O le ale makau kia lo whakokua, le eise lofa o le akua, pa zero ale mea. Pea kako fue scriptures I e au mai.
Au te loa o finangalo mali malo atoa le atua. Anga lue ina I tātou le nganga le atua tātou te ngalu lue ai ma tātou au Unoi. O le tali mai o le vi inga na o le atua soifu. Amene. Mau te ua ile ai tātou o whanau o le atua. Wao le atua. O ia o le tama. Na te whapa ule timu I lunga o e ami o tonu. Timu ia I foi ma ulu la ule ami o ko. Aia? Fa oso longa la I lunga o la ua ami o le anga. Makangaka ami o le lei. Simpo a whawhaingo whirwhai upuna. O le alofa na o le tua e ufi ai. I tangata o le larorangi le nei. Pe loku pe le loku. E alofa I ai le tua. Hallelujah. Imagine if we do likewise. Amen. Amen. Ole ala kiki ai le wingo le launga pe fa pe imagine. Let's not imagine. Let's strive to be obedient to the word. If I pe on tatou tau mo fai na ia tatou usta ia le fionga le atua soi. E ui e whainga tae le whainga o fie. Ai anga luele anga le atua. Nothing is impossible. Hallelujah. Ia o mai lor whaono ma whawhitu. E whamanino mai. Nā tūrala le tatou te olai nei. Ako ke alolofa I e alolofa mai. Te mai langa sko inga fo I sa tau fo I kako maliu ia. Ave I se mea. Maka kua a. Ka mo whai a e kau I le alofa I le alofa. O se mea le kere. A o ku a o le extension leo ke whai a kuai. Wa o mea ngai whai uma ka ngaka. Pero roku pere roku e whai uma mea ia. Le lofe mai Yesu. Ava pe ngale Paul ngal ko ngalo fai mo ya ko. O le ala le sesen. E fai fo le au la fonga mena. Fai fo ka kare kare kongul mena rongo winga ele ya se different. It's no different. Ava pe ke tau si le leile vā ma le te ma lo uso ma. Ma kaka ke loku I. A wha koko ngai ka ngaka e loku I si loku. Rara le sesen. Amen. Jesus is talking about the reality kongu le menga ka ki ai lo loko ka pua I mo lo loko au unga. Awa o mei ko kongu e whakingo e urima. Mene. And he's talking about the agape love of God. E lofa o le atua. E lui na I tātou le vai tau le nei. E te tau ona le ngata I lo siosio manga. Le ngata I te tonu o lo whare. E le ngata I lo whanau. E le ngata I le karesia. Ai tafe atu I fafo atu. O whea lava e te alui ai. You are the representative of the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. O whea e ke alui I loa oe. O le akari o le akua. O ngai kukusa kanka umai lau vai. Ngai ke wa ai mai le lofa o le atua. Ai ke leo wa ai mai mea whai ka ngaka. Amen. Amen. Talking about mindsets. I think o mea ngai luina I tātou. Ongo. E amata mai lo loto. Mai lo mawhau.
Our values. Priorities, stuff in my priorities, I me mua me muli. Amen. Una mafau se me manui ainis tangata. Aile na oe malo wainga. Amen. Mafau se me tau lei ai SAMOA as a nation. Aile na oe. Hallelujah. Mas foi por favalu. Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Hallelujah. Ole upuna ole perfect. SAMOA. Ole nei ato atoa ona le lei o la o tou amio. E peioro o 𝚟𝚑𝚏𝚘 o le langi e ato atoa ona le lei o ia. Atoa. Complete. Upanangi nga o le upu. Pa e leni o le upuna o le perfect o le 𝚟𝚒𝚍𝚎. O le winga o le upuna. Ua whapea o na whātaunu uina. Le whaamoemoe. Something has fulfilled its purpose or achieved the goal for which it was made. Whaolaina oe le atua. E le whaolaina mo oe lava. Amene. E le whaolaina mo oe marau whanau lava. E le whaolaina mo oe marau whanau marau wainga lava. No, God has a bigger e ke lea kurfina ngalo le atua na rai ona whaolaina oe mau. Na ia vi ia le atua I lo soifua. Po whea te alu iai. Ia vi ia le atua I lo soifua. Po au me whai. Ia vi ia le atua I lo soifua. That's the purpose why Christ died for you and me. For the glory of our Maker. For the vi inga o le atua soifua. O le winga lana o upu perfect. I le wha eleni. O le 𝚟𝚒𝚎, meaning whataunu le whaamoemoe na rai o na whaise mea. So the purpose of the church is to be a reflection of God on earth. O le mafuanga o le kalesia. Ia avea ma tino e atangia ai le atua le larangi le nei. Atangia ai le alofa o le atua. Atangia ai le paia o le atua. Atangia ai le whaimea le lei o le atua. Amene. Atangia ai le whaimea tonu o le atua. Amene. Aia. So that's the whole purpose. Pa mai leo Yesu. E te tau ono tau whapena. Therefore, you shall be perfect as your Father in heaven is perfect. Uman whaia le atua with a purpose. Whaia sami mo ia. Whaia lau ele mo la au. Whaia vatea mo manu. Amen. Lai operate uma mena whaia le atua for the purpose. Ave ese le ia mai le sami ua pe. A sei de la au ave ese mai le ele ua pe. Amen. Aia. A ave ese tangata mai le atua ua pe. Amen. O me moni ana. So, the purpose of God for you and for me, le to ave le kalesia le atua. To ave le reason ma le purpose inga whaid kanga kare amakanga. Amen. So the purpose of the church is to be a reflection of God on earth. Hallelujah. Oire kalesia. Oe mau. Oe mau. Kei le atua ile.
Nei 𝚗𝚙𝚢𝚑𝚡 o tātou. A futai, I airo nā rofa angare lei. Ena fuafuaina e tua e se sisiri e o e mā. Ia, o le suina o le atua iso se mea tātou te oi. A tangi airo nā rofa. Tangi airo na pa ia marona le lei marona fai mea tonu. Hallelujah. Eto o soifua maola le larolangi. Paingata. Larolangi e vea malui I le 𝚗𝚙𝚢𝚢𝚅 ia so uma. Ai leise me paingata I le tua soifua. O whelava o te tua ia eiloa. Your purpose on earth is to be different. Hallelujah. The world is humanistic ideologies. Pausia le larolangi nei mawhauwhaunga o tangata. Le consider inga le atua soifua. Whatever is best in their thinking. Malako mawhauwhaunga, malako ideas. And that's why the world is in a mess. A le 𝚗𝚙𝚢𝚅 le atua. O le tō manga ina ia manuia ma solo le lei. Auana I o tātou o ese mai le larolangi. A whauwhaunga le larolangi. A ia whau e pe ore. Pira ngalo le atua ia. Amene. Ia, o lava ngala unga ia sa. Tātou whamanuia tere le atua ia te oe. Pray and hopefully that. But I cannot deviate from the truth of the word. Le mawhai o nā lu ese mai le fionga le tua. O no le fionga le finangalo le tua e a o ina moitai. Amene, e tura I mai mo le whai wina o tātou sauninga.